khai thatu hai in reng in chibai thajing ni som paku ni lai ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing amasan chanchin langsar zul hai Manipur CM in BJP President An Mupui Nitin Gadkari in Manipura Vaibel si sangthum lamlin sim na project lungphuna hong NSUI in Health Minister in Banding in Anyen Meghalaya mipui lai shipui kaile kaino en fina tan to hin chanchin kim changlemin Zanikhan Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun BJP headquarters Deen Dayal Upadhyaya Marg New Delhi BJP President JP Nadda An Mupui Pu Biren Singh hin BJP President Pu JP Nadda ji a office kan Mupuya Manipur BJP Sarkar le Manipur politics tu langir mon kan shiter Pu Nadda hin Manipur in puya BJP Sarkar in confidence mo so na asha na thuwa lom thuwa shil ti nazik Pu Biren Singh role hin Congress MLA paruk in ban hai khom kha anfevia Congress MLA paruk in ban hai laya pani hi Biren Singh hin cabinet minister ra langkai atum ti thuwa uma chule inzoma BJP national president hi anjun hu pui ni takin anlang limta thlajing ni som pasari sang ni som ni thotan ni khan Pu Nitin Gadkari Union Minister for Road Transport Highways chun Manipur alamlin National Highway som pathum jet sim na ding lungphun ahong Amiruk chu tu lai shipuin lengleya in khar khip lai ani lein lungphun hongna hun ser hi video conferencing fe thlenga nei ani hing sarkar pui lamlin National Highway som pathum hai hi Manipur district shan shana simding ania arenga belkhomin kilometer zathumle som paruk atling phak hing lam puilin som pathum hai simna ding hin sarkar thlungpui chun cheng vai bel si sang thuma pek su hi lungphun hongna hun ser video conference hin Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Minister of State Independent Charge for Donor PMO Dr. Jitendra Singh Le, Minister of State for Road Transport and Highways General Retired VK Singh Haile mi poimo dang tam takan chang. Hinia Pu Nitin Gadkari in thua shel na chun Manipur State Sarkar in thuro na sim angin Imphal khopui sunga lamlin do sang elevated highway khom simvat ani ding thua shel sa. Manipura lamlin pui National Highway som pathum simding lai hin Churachandpura in thoka tuivai chen lamlin pui thung ni tule na sim na dinga changsa National Students Union of India NSUI Manipur chun Health Minister L Jayanta Kumar chu state sung COVID-19 dawna konga policies le programs fel tok no leiba ka film kur zo tok no lein COVID-19 positive nilo I mani zatin anthi phatale inzomin Health Minister ani na in thok in banding in an ngena ani sino chun medical portfolio chu atling le tlin lemding MLA dangkuma pedok ding in an ngen Ithu hi NSUI Manipur President P. Bankim Chandra Meite in thusuk asim na azik langani. NSUI thusuk in ashil peina state sunga COVID-19 leya thi chol lawa anpung pei lein COVID-19 nilo damno han harsat na antuk pha hile inzom hin state sarkar chun remrut na simin hun harsatak eitong me ka hin COVID-19 invoy nilo tamno high and kolna ding big special hospital front rims an nole jenims khomni sin road ro hai se tin an shil NSUI chun tu lai na ya naw nei na anu me pani hai chung thu khom an zik lang sa hospital in treatment a pek num no chu suknom nat na le en rangna ani tin an shila chu thil chun mi pui lungrela mumal no na le tritna an thlun ani tin an shil Health professionals le departments hai chu in thurul taka in en rangna lo le langtlang taka COVID-19 dawna fe puiding in NSUI chun angen bok thulak na mason na thar thajing ni som parit khan Assam Rifle sipai hai chun sarkar khap ramdang sim sumdong na thil tam tak cheng noi som sari paniman hu dingan man Assam Rifles ha hin sarkar khap ramdang thil phurtu an hungding ti thuru kan shit angin Thobal district Yairipok le Hongbi lamlin puizula dapuyan lo thoa sipai hai hin in lir thei gypsy pali an lo dapa hing motor pali haya in thok hin sarkar phalna lawa phur ramdang sim dumzil bom singli sangli zanga le thildang tam takan mansa hing thil phur tu mi pali hai hi manan ni shipuin lengleya India le Myanmar indor tu na mon pui morele namphalong bazar hai khar ani lein tulai hin aruka sumdong na hi anasa hle ani Thajing ni som parit sang ni som ni zani tain thok khan Meghalaya East Khasi Hills achun mipui anum nom shipui kaile kaino en fina random testing tanani
Meghalaya State a COVID shipui kai ani telin an pung peilein East Khasi Hills District rural to Haichun Police Bazar le Ludo Bazar Silong Shimla mipui anum en fina random antigen testing hi antanani Shillong Larsap Hmar Chanchinthar mipui en fina random testing hi Meghalaya State COVID shipui ngir munshit na dingin apoimo hlea Poisun hin mi zanga en fi tum annia hi result hin Meghalaya ngir munshit thein umata atola ni chun mipui en fi na hi sunzom pe ni ngati ti inashil Larsap Hmar Chanchinthar hin ashil pe na chun Voisuna mipui en fi hai hi phut luina lawin tlom ngai taka hungin pe volunteer an ni mipui hai in sarkar thunei tu hai malak na phur taka an lo thlop hin Meghalaya State sarkar in COVID shipui ngir mun asuk ching tum na hi nasatakin asuk warjang phading ani ti inashil in khelna hung chanchin then khat John Jones in a title kollai asuk all UFC light heavyweight champion lai John Jones chun a light heavyweight title kollai chu asuk all thu Twitter ra apung Jones hin UFC haile boruk thano tak nei theiding ngir muna nung thotan ni khan UFC haile in big na thatak an nei thei nungin hi thutluk na hi asimani thu ashil sabok a light heavyweight title asuk all le hin Jones hi heavyweight ting an lang ve wat le an nek ve wat ringani an nek puiding rup chu shillang alanino Shakhtar Sopin Inter Milan Europa League final an lut Merkerspiel Arena a Inter Milan chun 5-0 lain Ukraine club Shakhtar Donetsk chu Sopin Europa League final an lut Inter Milan hin final a Manchester United ne tu Sevilla le thlajing ni som ni pakhat sang ni som ni hin final in khelanti Inter Milan tading hin Martinez le Lukaku hai chun goal ni ve an thunba ka Danilo in goal khat athun bok Tuta season sung Lukaku hin Europa League match soma goal som pali le assist pali lai aneyanta Belgium player hailaya Champions League le Europa League ka goal thun ron tak ani nge tabok Manipur COVID-19 ngirmun Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin Manipur a COVID-19 kai musuk tapo sangli za sari somruk panga anvoi make active case sangkhat zaku som nga parit Damfela in thlasuk tapo sang ni zasari somrit paku recovery rate 58.53% zanikhan no meikum som sari panga a upa Imphal West district mi covid leina thi tu chena thi na tuk tapo som parit ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro